Me hona jwale o ka khona ho mpona ho marangrang a maholo a Lesedi FM. Ha o thetsa marangrang fela o tla mpona. Ke sekeleteng mebile ke a o dumedisa. Dumela momamedi, dumela momamedi. Lefu la le tsabeha ka lo empa ke lengqo sa le isang hae. Wena ya hlokahalletsweng ka tshohanyetso no sa hopola hore motho ona o tla ba tsamaile ka jenwa skis phephi ho tla loka. Modimo yena o a tseba hobaneng, o a tseba hobaneng. O ntumelle ke kokote lapeng la hao, mme o mpulele monyako ke kene. Ke kopa lelapa la hao le ke le phomole, le be le kgotso. Ke matsatsi le sa buisane, ke matsatsi le sa buisane ka tlung ka mona. Ke matsatsi Thabo ile siyo Thabo. Ha wa tlameha hore ho be jwalo. Ha le a tlameha le ratana, le phela mmoho. E be ile hore ka nako ena ha le buisane, le fetana fela. Le a furallana, le moalong kwana. Ha se ntho e ntle, ya swabisa. Ha wa tlameha hore be le arabana ka mo le arabanang ka teng. Ke ntho e mpe, le ruta bana mekgwa e mebe. Ha wa tlameha hore ho be jwalo. Tsela eo le arabanang ka yona a se tsela ya lelapa. Tsela eo le arabanang ka yona se yona. Ha o utlwa hore ha o batla mo araba mpo o khutse ore mme ntshwarele, re tla bua nako e tlang, kapa hore ntate ntshwarele, re tla bua nakong e tlang. Ha ho hotle. Ha le arabane hantle. Ha le arabane hantle. Ha ho hotle. Re ke bua le wena ngwaneso. Ho sengwe reng ha o fihle ka ditaba. O fihle ka ntho tse tetebetsang, a ko be butle. A ko be butle. A ko re hanyane fela ko fe se fela. Metsotsong ene 10 ka morao hora ya borobonga. Ko la telefono Mokoena re le kunutu le morena. O ke rule tsohle tse nkgathatsang, ke mmolelle tsohle tsa lefatshe lena. Mary, ke a o bona o so kene nanong le matla la makgulong a matala. Ke a leboha hle, ke a leboha. Ha re nke leeto re tsamaye le wena. Le wena Palesa, ke a o bona o sengona nanong la makgulong a matala. Bontsho le wena ko shebile ha o kena nanong la makgulong a matala. Dumela. E le 16 metsotso ka morao hora ya borobonga. Ka jeno motho e motle nka tloa ka tla ho wena. Ka jeno momamedi, ha ko sheba ke nka mahlo a ka moya ko wetela. Ho na le dintho tse ngata tse o ipotsang tsona, haholo ka motho, haholo ka motho, ka sepupua sena se bitswang motho.
metsotso e 17 ka morao hora ya borobonga. Sebupuwa sena se bupilweng ka setshwantsho sa Modimo. O ipotsa dipotso haholo ka sona. Hodisa ngwana o tlo o bone. Hodisa ngwana o tlo o tsebe motho. Hodisa ngwana o tlo o ithute motho. Hodisa bana o tlo o ithute motho. E 18 hantle metsotso ka morao hora ya borobonga re motaung o reng jwale ke tjhojolo ke re hodisa ngwana o tsebe ho ithuta motho. Hodisa bana o tsebe ho ithuta motho. Sebupuwa sena se bupilweng ka setshwantsho sa Modimo. Ke a bona nomsa le wena o kene mona ho makgulong a matala a dumela hle Buthelezi le wena ke a bona o kene mona makgulong a matala khotso. Ke se ke tsholo moruti maine ke re hodisa ngwana, hodisa bana o tsebe ho ithuta motho, o tsebe ho bona motho. Hodisa ngwana o ithute. Hodisa bana o ithute. Ba o kenye sekolo. Ba o kenye ka phapusing. O tsebe ho ithuta ka motho. Wa ipotsa hore hobaneng ho le jwalo, hobaneng a le jwalo. Ke potso tse o ipotsang tsona hona jwale. Hobaneng ke tlameha hore be hona jwale hona le motho eo ke reng ha ke na taba le yena, ha ke batle ho utlwa letho ka yena, ha ke batle le ho mmona, ha ke batle le ho mmona pela fatlao tsaka. Hodisa ngwana o ithute. Go ditho tsa Ambo go tshwara dilemo tse 65 ke ketsahalo e kgethileng hobane ke o tshwanela ke ho fumana 65 Alive Cash Benefit. Re fana ka diranta tse dibilione tse 15. Dumela ngwaneso. Dumela. Ke le bona ke le shebile mo. Ha ntse le kena tjabulile. Ke a bona ha o kena mo. Ke o shebile ha o kena. Dumela. Ifodia. Ke a bona ha o kena nanong la makgulong a matala ho le Lesedi FM. Oh, ke na le wena. Ke dutse le wena. Sure. Re tsamaya le wena. Mamello ko o shebile. Ke dutse le wena hle ho makgulong mo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Plantel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Class ke a bona. A dineo le wena ke a bona ha o kena hona jwale ke ntse ko ke ntse mahlo. Breezy Pula ke a bona. Nanki Hlomedi
Majani ke dutse le wena Palesa Lydia Tebza Lebogang ka o bona basebeletsi le ba molao ba ka hlokomela baithuti mme ba itlwaetse mekgwa ya ho dula ba bolokehile mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la tsa Dipalangwang. Hona jwale re metsotsong e 22 ka morao hora ya borobong koseng lenaneo ke la makgulong a matala Limpopo mono ke utlwile re pula ntse ena matsatsi ana shwelenga ile ana hape ka matla itlhokomele hle mo mamedi wa lesedi Mpumalanga le wena itlhokomele Thekonga le wena itlhokomele ke utlwile hore pula ilana ka matla le ka mona ka Ekurhuleni ke a kopa mo mamedi mona le melapo le melatswana hlokomela ngwana itlhokomele o tseba o phela ke a o kopa a ke bua ka boipaballo mmileng ke beela ko kopa wena ya khannang a nwile o tla bula batho o ska wa kena koloing o nwile o ske wa kena koloing o nwile koloi ya o tsebe o tla bula batho le wena o tla shwa koloi tla o bolaya ai o tsebe koloi e tla o bolaya ke a kopa ha re so nwile hona le mo o tswang teng hona jwale batla motho a tla o isa lapeng anule atawe ale ka koloing hoseng ona jwalo khare ya kerekeng jwalo khare le dikerekeng yena o nwile o fedile e mongwe batla wa khanna tekesi o nwile o fedile o nkga jwala o re phu empa o batla o khannela motho Mashoma mabedi le metsomene ka morao hora ya borobong hodisa ngwana o tlo o tsebe motho hodisa bana o tsebe ho ithuta motho hodisa ngwana hona jwalo wa mo hodisa ke ngwana hao au ka ke ngwana o ka ke le ngwana o motswetsi le ngwana wa mpa ya hao le ngwana mala hao e le ngwana theka la hao au ka ke ngwana au ka ngwana o ka ka batla o fihla kana kwa ratang ka tlung a batla o etsa ntho a ratang kana kwa ratang a batla o bua ka mo a batlang ho bua ka teng au ka ke ngwana o hlo ithute hore ke motho yeo o kanna wa kopana le motho a jwalo mosebetsing o kanna wa kopana le motho a jwalo moketeng kapa moketjaneng o itseng o kanna wa kopana le motho a jwalo strateng mo phelang teng hodisa ngwana o tsebe ho ithuta motho a o telle ngwana o nyenyefatse ngwana o telle a o behe mo a ratang ho beha teng man a o nyenyefatse a o telle ngwana a o behe mo a ratang ho beha teng ngwana kore a o ntshetse papa a o ntshetse papa ngwana wa mpa ya hao ngwana theka la hao ngwana mmala hao e mashoma mabedi le metso e tsheletseng ka morao hora tla o tseba motho hodisa ngwana ka ngwana hao ka bana ba hao o ka ithuta motho ka ngwana hao ka bana ba hao o ka ithuta motho
mashome a mabedi le metso e supileng hona jwale metsotso wa ka morao hora ya borobong a o qake ngwana a kene mesong e le ngwana a kene mesong ka hora ya bobedi a kene mesong ka hora ya boraro a batle ho etsa ntho a e ratang ka nako a e ratang a bue ka moo a ratang ka teng ha hao ka tlu ile ha hao moo ngwana a batle ho laela ha hao. Ile wena a reka motlakase le wena a patalla ntlo eno ngwana iketse ntho sa itsebeng ka nako eo ha etsa tsona ntho tsena a etsa yona meleko ena ke potso yeo ile ngwa mpotsa yona re mpa ntate Motaunga motho ke phofolo e jwang mme nna ka jeno lenanong la magulong a matala kere ha o batla o tseba motho ithute ka ngwana hao ha o batla o tseba motho ithute ka bana ba hao. Mashome a mabedi le metso e robedi ka morao hora ya borobong ithute ka setloholo sa hao hona se o etsang setloholo sa hona jwale setloholo sa hao ngwana hao o etsang hona jwale ngwana hao tille o etsa mehlolo ngwana o batla lo beha letsoho le nako nngwe mo tsamayang teng o ka nna wa kopana le motho ya batlang ho beha letsoho o ka nna wa kopana le motho ya batlang ho lwantsha o ka nna wa kopana le motho a reng a ha o batle o hloile o utlwa o motena o utlwa a sa o rate o utlwa o monkgela o sa ithute ka ena hona jwale se etsang tlolo sa hao hona jwale batho ba strata sa hao ha ba o batle batho ba strata se o phelang ho sona ba o hloile batho ba strata se o phelang ho sona wa bankgela ka baka la setlolo sena sa hao ka dintho tse wa di etsang ka mehlolo ye wa e etsang. Haleluya. Momamedi o ke mo ratang itse momamedi mong ha mpotsa potso a botsa potso ena re empa motho ka re ithute ka ngwana hao ithute ka bana bao ba hodisang o tla tseba motho. E mashome a mararo metsotso ka morao hora ya borobong le nnaneo ke la magulong a matala e re ha o sa le tjena ke late pina ha o sa kore ha pelo ya o e santsane matha o tlola hey o re Motaung jwale o reng ke re hey ithute ka ena ithute ka sona tlolo se sao ha kore so tenne kore ha o se batle kore wa senyonya tlolo sa hao setlolo sa hao ka jeno so qabanya le ngwana hao yo motswetseng so qabanya le ngwana hao yo motswetseng yana ke setlohole ya etsa ntho tsena tse o makatsang le mane strateng le mane mosebetsing le mane mo o tsamanting o ka nna kopana le motho ya tshwanang le yena. Haleluya. O motho motle re hona jwale ke epineng man a kore ke late doni man a kore ke hule doni man Oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus came down. Deep down on the muddy clay, when nobody cares about my life, when friends have neglected me, oh, a miracle happened in my life.
awusuka ukufuna lapho abakasatshintsha, ukufuna lapho ukhulana umuntu, ukufuna lapho isitha sesihlala, ukufuna lapho ungasenathemba, basiyadla ngabantu, wehlala amandla. ah When you step in down, you step up. His name is Jesus. oh Jesus The Lion of the tribe of Judah. Lifted me up. Ukufuna lapho abangani. Sabathi talk about your life. hallelujah Ukufuna lapho sabakubonana izinsuku nabana sibuza ukufuna lapho bangasenathemba ukufuna lapho sabathi mthuku and he lifted me up. That's where ah mangabe ufuna ukubonana usambona ngesikhathi sokuhlupheka usambona endili usambona uNkulunkulu uyadla ngamanzi ah badla ngamanzi ngesikhathi bakulahla bamnika isithuko uyavela uNkulunkulu. Jesus come down, Jesus come down, and he lifted me up, and he lifted me up. I remember the story of Job in the Bible. The Bible Hallelujah. says Job was having moods all over the body. amen When the wife came closer to Job, she said to Job, ah "Kuke kube nayo ufe." ebapine mmatlagolo pinena ke atoni o re Jesus a came down mothemotle ka fumana molaetsa o tswang ka mona ka Tembisa a re ntate thuso ko mametse ke le Tembisa ke bophelo bo ke bophelang a re bophelo bo buang ka bona ke bophelo bo ke bophelang ngwana a etse ntho tse dintse o sa e monga ba o shape e mongwana ba o clape a o clape ngwana o tlapa bue dintho tseo mmakatsang a ba ngola le di-statuseng tsa hae ka moo a sa o rateng ka teng a ngole le di-statuseng tsa hae mona nthong mona ho social media mona ngole ka moo a o hloileng ka teng ka moo a sa batleng hore o be mmae ka teng ka moo a sa batleng hore o be ntatae ka a ngole ngwana a ngole a ke tsebe momamedi mohlomong le wena hona jwale o batla ho ngolla mona ho WhatsApp ya Lesedi FM 079758 o tla mphumana 5066 mohlomong o batla lo ntetsetsa ka 083 284 0008 o tla mphumana batho ka baka la ngwana hodisa ngwana wa abuti yago o tlo ithute hodisa ngwaneno o tlo ithute ngwaneno o mo hodise o tlo ithute hodisa ngwana o siago ho na le seo ka ithutang sona ka phoofolo yena e bitswang motho ke ka o itse ha momamedi a mpotsa wena moruti maine ka re ho yena a go hodise bana o tla kgona ho ithuta ka batho o tla kgona ho ithuta ka motho
ha ngwana hao a ka gore o tlo ngwana o bolella re nna ha ona ntho tla nketsa yona o tlo ngwana re ha ke tsebe no nkisa kae lefatsheng mona ha ke tsebe no mpatlisang lefatsheng mona o tlo ngwana a kena ngwana a thube difestere tsa ntlo ya hao ngwana a rahe menyako a thube menyako ya ntlo ya hao ngwana o lelekise ha hao ka tlung e le ngwana man. Hello. Make it tea. Mon maman dit dumel. Que t'en date. Moche ko jwe tsa ntwe kholo. Hey ngwaneswe ai ke tloa mabenkeleng ke tara ke khutla mabenkeleng ke tla o nka re bue le wena ho tloa mona ke late moruti le fumahine ngwaneno a o makatsa nako ngwe mothuse ka mo ka mothusang ka teng a hloke le teboho a ska o leboa lo o leboa ka tsohle tse o metseditseng tsona a ska o leboa o ile wa yema le yena wa tsoa le yena wa ba le ngwana a ska a hloke le teboho ya hore a o leboa hore o ile wa mo etsetsa eng e le ngwaneno. Mama me di monga re motaung o reng ke ka wa khona le fela le kweta nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao ya theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand yes diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao yes bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang ngwana o tla o ruta hamisa mahala o letsetse leqotha la hao kapa romella email o tla o ruta ngwana diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 bana ba tla o ruta hore ka ntle bophelo bo jwang hore ka ntle bophelo bo jwang ha o so ithutile baneng ba hao o tla ithuta le ho motho le ho batho ba o tlang ho phela le bona le ba o tlang ho sebetsa le bona o tla ithuta thute ka ngwana thute ka ngwana ya yes ngwana ha Momamedi butle ko balle papatso kena ke mmuso wa mona Gauteng mmuso wa province ya Gauteng mona o le tsholonga la wa tolosa ditshebeletso tsa setjhaba tse kang thuto bophelo ntlafatso ya moruo bakeng sa motho e mong le mong ho thewa ha mesebetsi le ho lwantsha ditlolo tsa molao le tona la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo le bokgamaile ka moo mananwana le a mang a tlang ho tshehetswa ka ditjhelete ka teng ya tabe a teka puo ya hae ya ditekanyetso tsa province mona Gauteng 2026-2027 lekgotleng la ketsamolao ka la bobedi la di 10 kgweding ya Tlhakubele ka hora ya 10 hoseng puo ena e tla haswa ho marangrang ohle me o ka sebedisa hashtag Gauteng budget 2026 hore o kgone ho mamela molaetsa ona wa bohlokwa o tlisetswa ke mmuso wa Gauteng growing
Gauteng together. Lebo Khamaile ha tla be a fana ka puo ha ya ditekanyetso ha kgwedi ya Tlhakubele hlola matsatsi a 10. Ntate Motaung seo se buang nna ngwana o ile nthohaka ke mo hodisitse. Ngwana nthohaka a mpolella le ka moo ke lenyopa ka teng. A bua mang le mang a mametse a nthohaka. A eme ka ntle ke mo hodisitse. A nthohaka haka ke re hodisa ngwana o tlo ithute ka motho. Ke tlo lata moruti maine hona jwale. Jwalo ka go tshepisitse. Hona le mong a re jwale ntate Thuso wa bua ka nna ke hodisitse ngwana kgaitsedi yaka. Hona jwale ngwana o fetwile sera ho nna. Ho jwalo ngwaneso. Jwale o ithuta bophelo. E le ngwana kgaitsedi ya o mo hodisitse ngwana e be sera sa hao. Ho jwalo bophelo mbona bo re bophelang. Bophelo mbona bo re bophela ka yena ngwana o jwalo wa ithuta hore strateng mane ho jwang, makeishene mona ho jwang, metseng mona ho jwang, mesebetsing ho jwang. Ha ngwaneno a hloya sa o batle sa motsebelo motseba o kopane le yena mosebetsing. Hallelujah. Ai Thuso Motaung wetsang a wetsa tjena motho o etsa Motaung kile ka bua le momamedi ena ya neng a mpotsa ka re hodisa ngwana o tla ithuta ka motho. Ntate Motaung na tlolosa ka senkotletse television yaka. Ngwana nkotla aba thuba television yaka. Ke tsule heso ke sna letho. Ka tswa ka matha ka robala ka ntle. Ngwana o makatse a utswetse le ngwana hao. A utswetse ngwana a utswe ka moka. Jwale o nana re motho e mong ya kwa yena ke ka utswetse. Ha utswetswa ke eno wa hao. A fetule le shodu ka tlung, a fetule ntho sa itsebeng ka tlung. Jwale motho e mong yena a ka etsa jwang ho e hodisa ngwana o tsebe ho ithuta bophelo. Ke ile ka tjho jwalo ho momamedi ya neng a bua le nna. Ngwana a o qake. Ngwana e be le tawa lena le tawa a tle mono ho wena a tauwe a o telle. Ngwana a tawe a ba sesetse borikgwe bona ba hae. Ngwana a tawe a o tawele ka tlung wa tseba. A o tawele man, a o dronkele ka tlung man. A o tawele ha o ka tlung ho ya etsahala le bophelong ka nte strateng. Motho e mong fela fihla o wele o dimo fela o sa motsebe a fihla e mong hore o tsama strateng ka koloi a o setse ka morao a o letsetse hutere a o rwake a etse khore yona ntho tseo di bona kwa o bo di bona ho motho e mong strateng. Ka utela tsamaya wena man tsamaya tseleng wa metsi a ba o rwaka ka tlhapa tsekana yona ntho e boneng ho ngwanano wa hao o kopane le yona strateng. Nna ngwana ausi wa ka o ile a ntshepisa ho mpolaya a ba ntjwetsa hore o tla ntshella tjhefu le bana ba ka keshwe a hampatle le bana ba ka o ntlhoile le bana ba ka
ao ngwaneso ao ngwana mme hobane momamedi enwa a ne a mpotsa potso eo ntate Maine hobane ntate Maine momamedi enwa a ile a mpotsa potso eno mme hobaneng wena moruti Maine le fumaine moruti wa ka ke ile ka mo araba ka hore a hodise bana o tla ithuta motho a hodise ngwana o tla ithuta hobaneng ke ile ka mo araba jwalo bathong motle ho etsahala yona tsela eo ngwanenwa a etsang ho wena o ka kopana le yona locationeng le o phelang ho lona o ka kopana le yona mosebetsing mo sebetsang teng ngwana re nna bile le lefun la hao nkeke ka tla le lefun la hao o keke wa mpona la o ka shwa o keke ngwana a bue dintho tse jwalo tseba moruti Maine hona le palenyana e bohloko ke ne ke sa batle hore ke bue ka yona palena e bohloko haholo ke ntho e sa tswa etsahala hona dibekeng mo monna a kwalletsweng dilemo le dilengwana moshemane wa lemo tse 27 ke tlosa lelekela sena lentsweng la ka moshemane enwa o hodiswa ke ntate e mong wa mmona hore ke ngwana moshemane ke enwa e re ke ikhudisetse na ngwana enwa o na le mathata wa sokola ntate enwa wa mohodisa bana jwang o mohodisa ka lerato tsatsi le leng yena moshemane enwa a hodisitsweng ke ntate enwa eo e seng ntate wa hae wa madi ntate enwa o na le ngwana moradi e mong e re taba ena moshemane enwa a kenela ngwana enwa o kwalletswe gore motho mo hodise o mo fe bophelo o mo fe bokamoso a tlo utlwisa pelo a bohloko qetellong a tabole pelo a tabole maikutlo a hao o mo hudi ke motho hodisa ngwana o tsebe ho ithuta motho hodisa bana o tsebe ho ithuta hore na motho ke phofolo e jwang tshireletsa le balelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng The Rockets ba thukamala ka bena kong ena ba batla go tsenyeletsa di-semi-finale fela the Spears ba ikemiseditse ho lwana ya fumamela motsotso o motle dumela Yes. Motle kitse o tla re ngolla o 079-758-5066 hape o ka re letsetsa 083-28 taolata ntate moruti Maine a ntate Motaung nna ngwana a butiwa ka jeno ha re utlwane
o hanga rutlwane le ngwaneso ka baka la ngwana hae ya sa mameleng ka baka la ngwana hae ya tellang ya puo tse swabisang ka jeno nna le abuti ha re ratane ha re batlane ka baka la ngwana hae ha re batlane ha re ratane ka baka la ngwana hae irana kwaka yemitshena he mothemotle ke tlekelate ntate moruti Lefu Maine Mofokeng re ke tle ke kgwathe mona ntate Thuso Motaunga ke a dumela ka jeno ha ba re o titjhere jwale ke a kgolwa hore o titjhere ka le bangwaneso moruti Maine Mofokeng ntate Motaung monna ha ke tsebe rena ke tsamakae hey nna ke tsebe Maine ke tsamakae ke thijwe ke wena ha so le tjena ntate Motaung he Maine haeba o batla o tseba bophelo Mofokeng wa ka hodisa ngwana Maine yai man man yai kempa ke adima manao Maine o batla o tseba bophelo hallelujah ako o tadime mo phelang teng hallelujah hey o shebe bana hore na ba tsere batswadi ba bona jwang Mofokeng ntate Motaung ke nyoloha ka jeno batho e le hore re shebane le bana maybe haeba o utlwile mo thehang ditaba teng ngwana ena o tshwerwe ngwana ena o etsetswa dintho tsohle Mofokeng yena ngwana enwa hana di dikgwedinyana o ile a iswa tempeleng yena ngwana enwa hallelujah a hlaiswa ho Modimo moruti a ba bua mantswe a reng morua wa lehodimo o ke o tshwaelwe ngwana enwa ntate Motaung a ke tsebe ha e ka ba momamedi o utlwile mo theileng teng re tshwere bana bohloko bo tliswang ke ngwana yo mo tlisitseng lefatshe kapa ngwana yo mo hodisitseng ngwana ye o ile ngwatela dintho tsohle wa re ngwana eno ke tla mo etsetsa le ha e ka ba eng empa ka jeno le ngwana eno ke yena ya tsohela motswadi wa hae matla mohlokomedi wa hae matla motho a ileng a mo otla motho a ileng a mo betla motho a ileng a etsa bonnete ba hore bophelo ba hae dutse hantle ka jeno lena amen ke motampelo ke hore dintwa di tshwanetse di tswe ka ntle ba re thola dintwa ka hae ka baka la ngwana eno hodisa ngwana o tlo ithute motho ntate Motaung a ke reng ke meno re mo atamese meno tsamaya Maine meno a ka tlotla re fapale ya leeto la hae ha ntsa lebeletse ngwana enwa ale mme ya nang le bopaki ya re moruti Maine ntate Motaung a ke le mphe metsotso e mmedi nke ke le fapale ha ntse ke lebeletse ngwana enwa memo nkutlware ya re hang fela ha ke tseba ke boetse morago motho wa ka ya ba ke mohlanke mo etela tsatsing leo a mpolela sefahla mahlo a re ile ya ba one night stand ke tseba jwang hore ke yena moruti Maine ntate Motaung ha ke hane ke ile ho thometse ha ke hane ke ile ka ke ne ke le morwetsana ya hallelujah borojilwe ke yena Lesedi FM re ke mo fe pale hore na ho tlile jwang ngwanenwa ha ke ntse ke mo lebeletse
ke mo lebelletse ka dintwa ke mo lebella ka dikgapha ka dipuo tempe ka maswabi ke mo lebelletse ntate Motau moruti maine ke mo lebelletse ke sosothelwa ke lebelletse ngwana enwa ka dipuo le ka dikobi Yeah. meno haya special. Hallelujah. Kale bakala buima baleto. Hallelujah. Aketsebe na temere buale na ntate Motau. Oh yes, sir. Yes. Ya tseba hore o tlaboela fa mo mamedi nomoro ya rona ya WhatsApp. Oh yeah. Ka hona le mme ya re ngere ha le special. Ya ba pepie buima. Ya ba pepie ta. Ay, my name. Ba tsonela hore ntate Motau. Hallelujah. Meyeno aba fete kai ba le ka o lukisa hore motho ena ya lebelletseng a tla fihle hantle. Hallelujah. Meyeno hore ha o mpona ke tsamaya ke khiletsa tjena ka lebaka la process ya hore ngwaneno a fihle lefatshe. Ha, my name. Uri. Ha o mpona ke le tjena moruti maine ha ke a tswalwa ke le tjena ke ne ke lebelletse ngwana eno ya ba pepie thata ka la bosubohle ipeini le tsona ka re ka jeno lena ngwana ya o kileng ka mamella dipeini tsa hae. Oh yeah. Yo. Yes, sir. Hodima hlona ko ke ora ya leshume ha re botsa molomo wa Jehova. A re botsa molomo wa Jehova. Bona le ntate ya tla o bolella hore na o la kena ka ra dikoloto tse kae bakeng sa ngwana e. O maine. Ntate Motau nga kwela monna ena wa Modimo e le hore ngwana ha ya hlahe hantle. A kwi. Tebo a kwela ka ra tsona le hona jwale. Asoka etano le fame koloto e fetoha bere ka tlong ngwana fetoha ntate Motau ngwalo ana ba khishela ngwana ya re mohaetse le hae ka jeno re rawa ke ena ikaka le hae e la hae ke rokwa ke ngwana eno mo mame ye mo more memo da mo mo mame Ay man. Ay. Yo. Hallelujah. Ntate Motau 189 buka ke a Deuteronome kgaolo ke 32 temana ke 15 ke ho yona moruti maine impa Jeshurune anona me araha ebe ke ba dile hantle impa Jeshurune anona me araha ha maine bibili di aparo tsa label ngwana a raha hlolwa ke fuwa Kerry ngwana a raha bebele re Jeshurune unknown maine ay man ay
ke sebodu ha hlape ngwana ha lokise bophelo ba hae anona araha ere anona araha maine ahlolwa ke matswa kore ke masoro go ahlolwa ko tshwarwa hantle o kore ha monyetla wa gore go ka hlaga mosamaria ya molemo le ga ka ba rekela lofo e le nngwe ya borotho ngwana a hlolwa ke ditshopse ka tlong ngwana a hlolwa ke tšhise le boroso a emetseng a reng ga nka ka thoma monyetla fela modimo a ka hlahise mosamaria a tlotlang thusa ena wa ka ngwana anona be ngwana anona tate motaung a raga ngwana ba bona ga na ntse a tsapila ha jo ha lenanao la makgolong la mphumana lenanao la makgolong le mphihletse ke maemong ao ngwana ka nona a ala o raga ya maemo wa morwetsana a mpolelelang gore nna botšhabaka ke bojele le kemekeme a re ena ke nako ya hae ebile o bua sekgowa gore ke season ya hae tate motao ngwana ena o tseba go raka mmae ya ileng a mo phutha a mo yatsetsa tsohle a nona ngwana moruti maine mommamedi ke Deuteronoma ke bona megala e mengata ba re motaung re fe ke Deuteronoma ya manu Deuteronoma 32 ha o qetile wa temaneng ya 15 empa Jeshurune anona me araha le bana ba sa phethahala mekgweng le diketso ngwana kakata man ngwana a fihla university kakata tate motao ngwana a fetoha ke le ka utlwa sebini se seng a sebina se re motho o tšhentšha ngwaneno a tšhentšha fetoha a ala o raga ngwana a etsa ntho a e ratang goba a bona eka ke ena ya rutehileng e se ena se ruta e se ka godimo eng ya gabo e se ya rutehileng feta motseng wa gabo e se ena ya rutehileng goba feta sedikadikweng sa metswalle ya gae ke gona e le selemo sa pele selemo sa bobedi o ntsa etsa undergrad empa o ka tiisa gore o na le professorship ngwana enwa tate motao bohloko ke bona ke ba gore ga ala fela a nona na le bana ba bang temana ena ga re swaebane lenanong la makgolong ke na le dilema tse fetang 25 tate motao ke ntse ke sebetsa lenanong lena yes o fihlile o modimo gore re tshware bana momamedi ke kopa o ska wa mo bokotsa ka jeno ke kopa o ska nna ra phaphatha a re ke re phunye seso yes maina man kakata lena o tshwenngwa ke high blood o na le malwetse a mana bakuana ke kgatello ya maikutlo o na le monna ya go hlokomela mme tate o na le mofumahadi ya go hlokomela empa o na le ngwana ya handana o bapalla mobung o bapalla pelong ya lona ngwana ya hanang ho ithapolla mabaleng a dipapadi o leka ho ithapolla dipelong tsa anona ngwana anona araha ngwana kapa o leka ho phoka batswadi ba hae maine impa
Empa. Modimo a re ho Moshe le lao le sere lo tlolele le watleng le watle la patloha Israele a tsela empa Sama maina man. Empa. Empa. Jeshurune. Anona. Emma mo maina re mabenkeleng. Emma. Almazri Sporting Club, bona ba batla ho hlola ba bapalla ka pela batshehetsi ba bona ba nang le tjheseho e matla ha le CR Belouizdad bona ba dumela hore ba tla keteka bosiu kaofela. Tsena ke dipapadi tse pedi tsa lotola pele la Confederation Cup bo ha dipapadi tsena tse pedi tse thabisang ka Moqebelo wa le shebela metsebele tlhakubele ka ho tlola SABC Plus le SABC Sport DTT Channel 4 o ka boela wa di mamela ka ho tlola ditshebeletsong tsa radio tsa SABC o di tlisetsa ka motlotlo ke SABC Sport. John Tate Maine o bua ka nna ke hodisitse ngwana wa kgaitsedi ya ka o hona jwale ngwana ke sera jwale e mong o ngotse mona a re anona ngwana a tella matitjhere itse qetellong a nkisa le seponiseng ngwana anona a ska a tella a hana le ha ke mokhalema jwale a anona ore jwale ya nona satani ya nthohaka anona yo batswadi ba hae ba etsa mekutu ha bona bophelo ba hae bone bo tlaskana hana hore ha ona le bana mekolo to dipelong tsa batswadi ba hae anona Jesu wa tseba Jesu ne bona le mohlanganeng a bolella moshere moshe rona re khatse moshere khathetse a re khathetse ha anona Jesu maina ko e tshwara hanyane fela mono re ke reng ke pina ina se foca Zione are hari ai
motseng wa Sione re ya motseng wa Sione IPCC ya metsotso le shome le metso e tsheletseng ka morao hora ya leshome motho motle o mametse makgulong a matala mametse nna le leholo ore motswadi mong wena moruti maine nna ngwanaka ebile o mblokile ha ke khone ho bua le yena o mblokile di status tsa hae ke di status tse nyenyefatsang tse nthohakang tse mpuang hampe ka kata Mofokeng Ntate Motau ke ngwana o sa tseba ho ngola ka mai jwale mona di social media ebile o tseba o block aure mohlang maya nenga khutletse morao ona Ntate Motau ke kopa ke bue ntwe maine yena motho ena o itse o mme wa hae ha o khale mpa ena ke block o se wa ba le ngwana ke empa yena sa block wa o tseba o blocka mma wa tseba ona le bana ba sa tsebeng na batswadi ba bona ba fitile ka hey maine hai ba ka jeno Ntate Motau ke a tshepa kgokahano ya ka ntle re ntse re na le pana ena ka jeno lena o tseba o blocka motho ya haneng ka bophelo ba hae Ntate Motau re ntse re botsa molomo wa Jehova hare maine hare botse ke mashume a tsheletseng a na le metshero 69 ha re serele ho yona mo mamedi ha wa nepala hore bana ba na iphidise ka tsela ena ha wa nepala hore ngwana ena a o phidise ka tsela eo Ntate Motau a nona ngwana re serele bukeng ya Exodus 69 Exodus jwale Ntsele ho ntla ka hona ho le thepela 69 sheba temana ya leshome na le metso e mmedi khaulong ya mashome a bana ya leshome le metso e mmedi hlone phanta tao le mmao matsatsi a wa tla eketse lefatsheng leo o le newang ke Jehova modimo wa hao Ntate Motau modimo fa le ka mola wa re hlone phanta tao le mmao empa bebele ha ya re hlone phanta tao le mmao jwa ke molao hore hlone phammao hlone phanta tao hore matsatsi ao a tle a anafale a eketsehe tsela o le newang ke Jehova jwale Ntate Motau le hlono ke lena ke hore re phela nakong ya mohao hallelujah ngwana enwa ha ka tao bala khaolo ya mashome a mabedi temana ya leshome le nang le metso e mmedi ha ba ne re le nakong ya molao ne re bala khaolo ya 21 temana ya bohlano Ntate Motau ntse le wona khepelelo sheba chapter 21 verse ne le molao o tsana molao o itseng khaolo ya mashome a mabedi temaneng ya leshome mpha mmao ntatao le mmao matsatsi a ba tla eketse khaolo ya mashome a mabedi a nang le motso le mong temaneng ya leshome le mehlano e ba bebele sere ya o tlantatai kapa mai abolawe ntate maine hallelujah nakong eo ha modimo o no fana ka molao ona ha modimo no fana ka molao hlonipha ntatao le mmao ka nako eo inere ha itloa mono ine yama ni jwale ho leshome le metso e mehlano ona o Exodus mona ire ya o tla ntatai kapa o tla mmai a bola ka nako eo bai ka wa nkutwa tswela pele Ntate Motau maine kerape kena limpa yam
mo mamedi o tla re inela matsoho metsing o tla re inela matsoho metsing re na le bothata jwale ba dikgokanyo tsa rona di reetse tsa mohlolo